Эми түндө да репетиция кыласыңарбы? Ооруп калбасаң экен. Biraz Volodchki. Öyle mi? Emне olur? Kartoşka, jumurtqa pişirip. Bundan geçen çocuktan da salıp koydum. Жөнчөктү бир Кытайга узатып аткансыз иши. Репетициялар канчага чейин болорун билбейм да мен. Курсагыңга чыгып жеп аласың. Ушунун бармы? Эми сен жалгыз эмессиң да. Мунун баарын сукулда белектиги жаздык деп турат муну. Эми жей берсин. Муну чечип койчу. Кийип койчу кей. Койчум. Жаным, ий жаным. Доктор мен кеттим кечээ. Аке. Жанагы улакчы эмнеге киргитчи? Аны Унутпай, унутпай. Allah. İzlerim ay. Demeydi. Tamam böyle durup götürü. Ulan ne oldu? Ne bozum? Başka? Ay, bozum. Başka? Konstanция. Ой. Ух. Ay, düşük oldu. Dur baylı. Tuş oldu. Ne? Hazır. Kattım bari kaldı. İyi. Evet. Ay kibirегene таңның өзі ұрайындар, қаяқтан мушкетерлерді дойлап шығарышып. Ап қаяқтан Д'Артаньян дойлап шығарышып. Аяқтан. Be adam. Atamın yoksa qanday болған? Ой, атаң құрысын. Ай,
Баяғы ойынын түн ішінде де барып иштеп атышат. Разговорчики. Hey. Sana ne oldu? Bana ne oldu? İşte kalınca. Ne oldu? Atos, şaraptan için bir çırgap oturmaydı mı? Men Burgunskiy şarap alып келем. To'xta, senin de tur emas da. Burgunskiy bu duplik partos. Sen Atos uchun aytganda men Burgunskiy deb aytdim. Tushundingmi? Men Burgunskiyni alып келем. Yaxshi. Yaxshi. Stop. Konstansiya! Sen benim yalnızımsın. Sensiz bana yaşayacak. Bo'ldi. Yaxshi. Gelgesmi? Bozki. Ayavacaksın. Biroq tag'i bir kun bo'lganda repetitsiya. Men Evde. Андай болсо бүгүн түнү дагы бир жолу иштеп койдум. ma'qulmi? Hep bo'lib turchi. Sen çıkaracaksın. Ha bo'ldi. Anda biraz esanib olib, qayna boshlaymiz. Kayda gitti. Kulüpçaka. Kulüpçaka. Baba gitti. Gitti.
Sen bilesin da. Meni senden başka hiç kimim yok. Sensiz men yaşay almayım. Konstansiya. Men seni süyüm. Senin sululuğun... Ayda tegin almayım. Konstansiya. Men seni süyüm. Senin... Ay! Ешірсіңіз жеңе. Сіздерді келгені бері абдан жақсы болды. Ана. Сіздер шанжыға жеңе мүкіңір жақсы білесің abi. Құчей. Енді. Ұрдап береді. Ördap ver bile, ne olma? Ne söylüyor? Құчей не көп? Енді ұрдап береді, не söylüyor? Ay. Tamamı bütün mendile katı atmayın mı? Niye? Uşundayda cürt balıp birbirimizden cevap vermekle de kaçan cevap veriyoruz. Yani ben makul ben köpten bir urdayım. Bu kaçıncı siz katışıp verseniz muğumda yolutayım. Amin, ben de makul. İşte bizim bu kafayı bırakayım. Tanrı'nın garı o değil. Bir bir demen açsam gelir hanım. Ha sen de bilip tutturdun bu. Biz de bir demedi bile biz de. Ha bilesiniz. Sonra biliyorsunuz varınız. Bilet de biz de kısırdım varınız da kara diyoruz. Tanrı'nın garı o değil. Yok. Daha git. Bize kız oldu. Cıblaydı çarp gittim yürüyordu. Ya tamını görüyordu. Hey! Yürüyünde önüne kulbetti. Ha yap karalı! Hey kuncuğaç! Gülsünbek! Tanrı! Ha kulutta oyun konmakta atmıyordu. Baharı biri var ıskandırmayı var. Karacaç, karısı kaşındı. Normal mi da? Sky Industrial Group. Первый в Кыргызстане завод по производству лифтового оборудования. 20 тысяч квадратных метров производственной площади, свыше 500 единиц оборудования в год. За 12-летний период накоплен большой опыт в разработке и внедрении сложнейших технических решений по монтажу и обслуживанию лифтов на различных объектах инфраструктуры. Мы обеспечим комфортным, надежным и доступным оборудованием всю Центральную Азию и страны ближнего зарубежья. Sky Industrial Group. Время подниматься. D'Artagnan, sen Konstansiyaga bara vergin. Bularning men özüm bolam. Qana, barımız bire üçün, bire bar üçün. Gittik. Harına düşerdi durmaz mı? Vay Tanrı'nın garı. Oy toyga kirgen Smotrushkanın garası. D'Artagnan! 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 D'Artagnan!
Beni sen bakmadın. Жаздық. Жеге. Hazır. Sinirdesin. Ben de sen buradan gelsin. Ben sana. Hazır olsa bizden ayrılan hırçıları Şahcıgay, Canan Nurçay, Ecekeler, koca kola.
Виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Виновата во всем, виновата кругом, еще хочет себя оправдать. Так зачем в эту лунную ночь позволяла себя целовать? Так зачем в эту лунную ночь позволяла себя целовать? Целовал, миловал, говорил, что я буду любить, а я верила все, и как роза цвела, потому что любила его. А я верила все, и как роза цвела, потому что любила его. А мен кече Констанцияны ойнодум. Илай аябай жакшы кабыл алды. Айыл өкмөт айтпадыбы? Сенин талантың бар экен деп. Көрдүңбү? Мен сага өзүм жөнүндө баарын айтып берем. Кызык. Сен менден улуусуңбу же кичүүсүңбү? Же экөөбүз курдашпыз? Өзүм жөнүндө сага баардыгын айтып берем. А сен мага эч нерсе айтпайсың өзүң жөнүндө.
Miskin! Erten uşul ele жерден! Erten! Astagfirullah. О, Құдай. Ой, сақтай көр, Құдай. Ой, astagfirullah. Ой, astagfirullah. Ой. 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 О, Құдай. Ой, сақтай көр. О, Құдай. Soğuk çok geldi. Çok apa sırtta gerilmek. İçiki. Soğuk ekensin böyle ketmi bakayım. Çaydan vereyim mi? Canına koy. Canan Aksana Seyit geldi. Anam? Buraya hoca etip kaldım. Ten tuşlarım var turmuşka çıkıp geçti. Ay, uşu seni karadalı oldu. Geyve çapa. Gelilik benim buyruğum pendem. Kanday gana son jigitlerge aytıp жүрүшөт. Ay, Kudaydı gana karasan bolboymu? Kız emesele, kızıl tuz boldum. Appa, alardan biri de mağa çakpaydı. Belki sana kim jagat? Mağa degen men için otko da, çokko da dayar bolgon. Ağımı katı dayradan, aşısı birik askadan ötkün. Hadi kettin balayım. Kandayız apa? Anam, geldin de oğlum. Geldim. Erten Көктүйүккө кетем. Uzak жүрүп калам го. Былтыранда мен кеттим. Sen meni ayılga çeyiz atpaysın da?
Sen meni hiç kaçan ayılga çeyin uzatpaysın. Ayım nege? Al, uzun жомок. Başka gün aytıp bereyinçi. Жоқ, sen maga azır ayt. Мен сыртыңдан көптөн бери байкап жүрөм. Жоқ, sen сөздү башкага бөлбө. Men байкагам sen мага такыр жолоочу эмес. Айым неге? Коркчумун. Менdenби? Өзүмдүн түрүмдөн коркчумун. Ой! Ай kız! Ay kız sana ne oldu? Ay kız sana ne oldu? Ay kız! Ne oldu? Öğünü janağı mergençi жигитти көрдüm. Түрі ұмыштым. Айта көрбө айланайын, айта көрбө. Тимилеби түшкө кирчидей немекен, түшкө кирчидей. Ай көздөрүчү көздөрү. Ай көздөрүн тикке карай албайсың. Бу адам эмеспи деп дойлоп кеттим ай. Койгулачы, дайыны жок кетти. Адам да эле адам. Ай, менин күйөөм айткан. Жана бетинде тырмактар бар го, жанагы тырыктары. Жанагы албаштынын тырмактарынын изи экен. Ой, обужоктор ой. Сенин күйөөң албаштынын тырмагын кайдан көрүптүр? Көргөнүм үчүн айттым. Койгулачы жомогуңарды. Антпей эле ал жигит чоң мергенчи окшойт. Аю же жолборс менен кармашса керек да. Эмне болсо да жөн эмес. Ай. Не? Кенин кызы баягы жанагы жигит менен сүйлөшүп турат. Аны мен деле көргөм. Жок ой. Ай, ал эмнеси я? Ал эмнеси? Ой сыйкыры менен өзүнө башы ийдирип алса керек. Койчу. Ай рас эле. Жигиттен жигит тандап күйөөгө тийбей жүрбөйбү? Ой, туура айтасың. Менин жүрөгүм сезип турган. Ай өкү соо эмес. Эмне? Анын үстүнө жанагы жигит Кайнарбектин уулу эмес. Кайсы Кайнарбекти айтып атыпсың? Кайсы Кайнарбек? Кадимки эле Кайнарбек. Ой, обужоктор ой. Силерге сын тактырып эле койсо. Aynen, geldim. Kandayısın hali? Gel. Kızım bosap gelip verç. Alıp gel. Qanday? Көк туйукка жакшы барып келдиңби? Жакшы. Малың аман эсенби? Mal aman esen. Mana belek sana. 2 günde gayrı eder tokşoy. Apa karачы? Bu
Түлкүнү көптөн бeri кармай албай жүрдүм эле. Айбекер түлкү карматпайт. Кече көк туюктан келатсам, тиги жолдо, Шорбелде, түрүмен кар калың жаап салыптыр. Тизеден, кокту менен кетип баратсам, түлкүнүн изи турат. Изди кууп барсам, дөңдө. Коюн жеп жаттыр. Мени сезе турган түрү жок. Мылтыгымды алдым дагы, басып калдым. Тырп эткен жок. Сага буйруптур кызым. Бар. Су алып келчи айналайын. Мал деп жүрүп, кызыңа да карабай калдым. Каран демде. Сен турбайсыңбы? Мени сөзүңдү укпай калды кызым. Бая күнү Кайнарбектин баласы менен кокту да сүйлөшүп турат дейт. Яйланайын бет. Бул элге эмне деп жооп беребиз? Кайсы бетибиз менен элди карайбыз? Яйланайын. Kızım, ben seni erkime koyup çoğ ettim. Emi jakşı görösün bu, jaman görösün bu sözümdü uq. İskender, jana Kaynarbektin balası. Kaynasa kanımız koşulbaydı. Эмнеге? Бул илгертен бери келаткан эки рунун ортосундагы кек. Сен барыбир түшүнбөйсүң. Söz bitti. Kaynarbektin balası sağa jagabı, jakpayбы, barbaysın. Kızım, gel bana. Unutma. Esinde olsun. Çıkmaysın. Bak. Çirkin ömür, sanayt gündü teği barday, çurkay beret çalıkpastан, çiğip koygon çegi barday. Çirkin ömür жомогумай, бири кайрылган коногумай, кызыгыңа тойбойм деге бүтпөс сага соболмай. Çirkin ömür,